Assalamualaikum, hurmatli tug'anlar. Bugun Savxoz Farel'de Savay ayılından gelgen benim Murat akam. Şunday apasını alıp geldi, bayviçesini alıp geldi. Soğunun kılıp şu yerda sıy görüp atşat. Yeni kandaysız? Jaksız mı? Yolda kıynalığa geldiniz mi? Geldim, şu yerde uğup, Jakşakende uğup, geldim de ballarım ap geldi. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Şunday balık pişirgen yeri var eken deyip, atın arım nele? Atım çamurda, Savxoz Farel. Emeğin atıcım. Savxoz Farel. Farel, jakşı eken. Men çineleyim, birinci yeşim bunday yumuşak jakşına balıktı. Karasudaki balıklar da öyle, balıklar pişerken de kılkanları uzun öyle, ballarıma da lapar baytılım onu. Men aytып атам, zakasты эле кылып үйгө алып келсе болот экен го, мыймандарга деп атам. Болуптур балам. Ne tilesem tilek maksatını versin. Amin, Taşlarına amin, bereket amin. faiz versin. Amin. Bala çakanın ömrün gör. Amin. Şu ömrün uzun olsun, işin aldığa cüreği versin. Aytkanız Zamanımız gelsin. tunç olsun, el cürt tuğan uruk bala çakan. Aytkanız gelsin. Ha, Şu o- tördün körkü oğlu öyle. Şu Murat akama dua kılıp öyle jüreveriңiz. Baldarga baş göz bolun, dua göy insan bolun. Murat aka joldan kıynalığa geldiniz be. Ha, rahmat. Allah'a şükür. Ötkende bir dostum ekөөбүз Farel'de oturduk. Böyle Farel'lerge barabыз, balıklardı jeybiz. Эми бардыгынын вкусы ар кандай дегендей. Отуруп достум экөөбүз сүйлөшүп калсак, ол ошо санстанцияда иштейт. Бүт ошо почти Ош областы боюнча кыдырып жүрүшөт да. Аты Жумай деп досум. Айтып калды, Farel жейин десең досум деди. Будан кийин деди, бак Savxoz Кара Сууга барып бир көргүн, ошону көрсөң. Кийинки соңку ошол жерге барчу болуп каласың досум деп айткандан өткөндө Алайга барып дем алып келе атканбыз. Бир жумадай болуп калды, бир жумадай болуп калды. Анан кийин мына 80ге чыккан апамды ээрчитип, балык жебейм дейт апам. Жок кылканы бар. Жүрүң апа, ошо досум дагы жөн мактаган жок. Бул Ош областы боюнча бүт ошо Farel, столовый неме, кафелерди бүт текшерип жүрүшөт. Ошол айтты эле досум, ушул жерге барып биз жеп көр анан вкусу боюнча. Анан көрөсүң, бардык эле Farel'дер жакшы, негизи деп досум айтты. Бардык эле жакшы. Бирок вкусу боюнча ал жердики башкачараак. Ошол жерден барып көрсөң, анан кийин айтасың мага деди эле. Бүгүн барып досума айтам. Кудай кааласа мына азыр эле айтып өттүм, апам эшитип бердим. Кудай кааласа апа дагы тез келип турабызбы бул жерге апа? Кудай кааласа. Подружкаларыңызды айтам. Kuda kalasa, kuda kalasa. Подружкаларыңызды алып келиңиz бул жерге сиз дагы. Oo. Bu yerde şorpo, Gelinlerim var. bu yerde şorpo, aş, pirajok, kurdak, dımdamalarda da kılat. Кудай кааласа. Özbekistan'dan, Ancara'dan gelgen power var. Onları Türkiye zakaz menen kılat. Gelsengizler, oşularda da sonra kılıp silah uzatağız. Kuda kalasa silah gelinizler. Aş bolsun, tınç bolunuzlar Murat aka. İşinерге iyi келет. Hop, rahmat. Barakasın bersin şu işletken tapkan akşaңардын, işletken işinерге iyi келет şu. Boldur, hop. Bunları bizim aşkına ne sevinen? İş koyasızlar. Boldur, hop. Aş bolsun. Rahmat.